أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين eɗen denti e oɗo ñalawma hannde ñalawma julde taske ñalawma biyeteɗo julde ɓattorteɗo Allah gueɗe kirsateɗe e oɗo ñalawma julɓe ene kirsa ko heewi e dabaji mbiyen kulle ɓatorteɗe Allah subhanahu wa taala toonete to makkatil mukarrama kono kadi e leyɗele certuɗe e aduna he kala fodde temedde ujunnaje nemoraɗi mbiyen dammuɗi ene kirsa e oɗo ñalawma hannde kono tan Allah tedduɗo towɗo ima haala o wi wonde so tawi on kirsi kono so tawi kirseɗe ko dewal Allah timmiri kadi e yamirore Allah ɗum de woni ko jaɓoto ko ɗum woni kadi ko ƴettata kanko sikki ala kirseɗe julɓe ɓe kirsata hannde mbiyen julɓe hattanɓe wawɓe e ɗo mumanteje ɗe ɓe kirsata hay so tawi woni ɓe kajjoyani hay so tawi woni ɓe jahani umra ko hunde moƴƴere no feewi ko hunde hande kadi no feewi kono noon so tawi layyaji ɗi layyotoɗon hannde ko yeengo e yimɓe ɓe ko layyaji ɗi ngannduɗa enen jeewi e wonki kulol Allah layyaji ɗi ngannduɗa kulɗo Allah suɗoraki kulol Allah nde layyotonde nafoore ala e ɗiɗo layyaji ɗi jogorɗon ardinde oɗo ñalawma hannde sabu Allah wona ɗomɗuɗo ƴiiƴam Allah wona keyɗuɗo tew ha wona omo hatojini e ƴiiƴam ɗam walla omo hatojini e tebbuji temedde ujunnaje mumanteje nden noon Allah subhanahu wa taala ene weltinira aljanna wonande ɓeen sukkoɓe haajuji ndeɗo yolde hannde tawi ko weltare kala joom haaju en hannde sukkande ɓe haaju maɓɓe tawine wondi e weltorade oɗo ñalawma Allah ene weltinira ɓeen aljanna yo Allah wattu ene maɓɓe Allah noon wona jogiɗo haaju e ɗeɗo mumanteje ɗe kirteren hannde ala nden noon so tawi ɓerɗe mon enen jeewi e kulol Allah ngannde on maldetake e weluye Allah towɗo hay so tawi on kirsi fodde capanɗe layyaji hay so tawi hirsama e leydi he walla e leyɗele he ujunnaje temedde mumanteje ala ko nafata nde noon ciftore e kala saaha Allah towɗo omo wiya lafli o fof de ko kulol Allah layya mo ngannduɗa ena hirsire ina ardire ina ɓattore e wonki kulol Allah ko on de woni mo Allah wela ko on woni mo Allah yarli nden noon on mo ɓernde mum wurdiri kulol Allah on woni gaadanowo Allah ene waɗɗi o aadana Allah so tawi omo ɓattina ndeɗo makko ɓadande Allah nde o ɓattinta mbiyen layya to baŋnge feeñdi alay sago tawete nder ɓernde makko to ene heewi teb wonde ko kulol Allah subahanahu wa taala o waɗirta ɗum kono kadi alay sago o wona keblaniiɗo yarlitaare kankone e kala ko seeriɗo makko ɗo mbiyen ko foori ko teddi e kala ko weeɓiɗo makko ɗo fof o wona keblaniiɗo wadde ɗum e laawol Allah subahanahu wa taala no nanngirta layya makko omo ɓattoro ɗum Allah subahanahu wa taala ni alay sago taw mo hebbini ɓernde makko nde kulol Allah kono kadi omo hebbini ɓernde makko nde kankone wonde kebliiɗo haa tinni wadde yarlitaare e laawol Allah subahanahu wa taala hono noon layyortoɗen ɗeɗo mumunteeje ngannden ko ɗum geɗel tokosel kakkindiigel so en mbaddi ɗum e yimɓe sinno woni no ko yimɓe layyatano nden alay sago neɗɗo o heɓa yarlitaare to makko mbiyen o layyo hoore makko taw hoɗum o layyo ko ɓuri wonde less ngam ko ɓuri wonde dow sabu neɗɗo e mumantewol waddetaake mumantewol layyama ko kañum woni less sababu nde neɗɗo nden neɗɗo ne so woni maccuɗo Allah subahanahu wa taala woto ronku layyade hoore mum sabu Allah subahanahu wa taala takkomo woto ronku mayande Allah subahanahu wa taala no o waɗi ngol ɗo dammol sababude makko sababude neɗɗo nden noon alay sago tawi neɗɗo o somo layyo omo heblori kadi noon kankone wonde layya e yeeso Allah subahanahu wa taala e tokkirde kala ko weeɓiɗo makko ɗo e kala ko tiiɗɗo makko ɗo fof wawi wadde ɗum e laawol Allah subhanahu wa taala
nden noon alay sago neɗɗo o aadana wonde min de joomam mi heɓii ndiɗo ɓadoskeedi Allah e oɗo layya mi heɓii heen windande holɗum mami heddo kaaddi baawɗam mboɗo heblani yarlitaare wonande maslahaaji ngam haa toowal daño so tawi woni daaba o woni les makko o nanngii o layyiima sababunde maslaha makko kanko ko neɗɗo ne gasa o wiye kanko woni dow daaba o kono yaataw kanko ne mo heɓi heen gassu waawde heblanaade e wonde yarlitaare wonande denndaangal maslahaaji gonɗi dow makko kanko nden alay sabu o wiya o aadana Allah mi woni keblaniiɗo gollude ñaawooje Allah subahanahu wa taala e kala saha alay sabu ɗo neɗɗo o layyorooɗo taw mo fiɓe nder ɓernde makko kanko no mo hebli wonde layya hoɗum omo hebli gollude ñaawooje Allah subahanahu wa taala e kala saha o wiya mi heɓii e oɗo layya teskoya won windande nde kemmi en won fahmu mo kemmi e oɗo layya nden noon mboɗo aadana Allah subahanahu wa taala mboɗo jogori ɓurnude diine e dow aduna kaadde nguurdamam mami heddo e kala sahaa mboɗo timmi keblugol mboɗo timmi kadi keɓungal so humnude aadi e ndeɗo kodoore e oɗo aadi mo ngadanmi Allah subahanahu wa taala e kala sifa e kala alhaali tawi laatataa ko e kala konngol walla golle ɗe jogormi konngol ngol jogormi haalde walla e ndeer golle ɗe jogormi gollude hay jilɓuya gooto ala haa toon tawi koye jilluji aduna walla koye jilɓuji fittaali alaa kala ko jogormi wadde ɗum tan koye sabu ma so tawi woni iidi taaske mbiyen iidi mo mumanteeje kirtatee ngam ɓadoraade Allah subahanahu wa taala so tawi findinaani en e farillaaji ɗi poɗɗen waɗde findinaani en e dongle ɗe ndoondiɗen ɗe poɗɗen waɗde findinaani en e aadiiji meeɗen nden iidi alaa noon nden alaa ko woni so wonaa comme no waɗoɓe festival uji mumen adunayankooji ɓe ni tan ñalawmaaji feetuuji adunayankooji mooɓondirooɓe ñaama haa kaara kaala ko welli men alaa ko feet kono so tawii enen taaske men o layyaaji men ɗi ciftinaani en Allah subahanahu wa taala ɗi duttinaani en e Allah subahanahu wa taala ɗi ɓeydaani en e waawde gollude farillaaji men e sunnaaji men e responsabilité ji ɗi jogiɗen so layyaaji men ɗi findinaani en heen iidi men o wonaa iidi men o ko feet tan no feetuji heddiɓe ni yo Allah reene en e iidi men wonde feet no comme no feetuji heddiɓe ni nde wonnoo iidi waawaa wonde so wonaa taw iidi o woni sababu haa kulol Allah heɓo so tawii iidi wonaani sababu haa kulol Allah heɓi ene wayno iidi o mo heddii taw so tawii hoddiraama iidi o taganaani en soode e ndeer koye men tinen ko himmi e yarlitaare ko ɓuri mawnude e yarlitaare so iidi men tindinaani en heen iidi men wonaa iidi so tawii iidi men siftinaani en ko waɗɗi en mbaɗen ko waɗɗi en woppude ngoppen iidi men wonaa iidi so tawii iidi men o jibinanaani e ndeer ɓernde men waawde humnude aadiji men ɗi ngaadunɗen Allah subahanahu wa taala nden ko waawi wiyeede toon de enen kay en kirtii en mboriima en layyiima kono koye sifa peeji tan keɓten heen kono ko wonnoo haqiiqa mum ko en keɓaani en kirtii jawɗi en kirtii beyi walla damɗi walla baali woɓɓe en ne kirta hay geloode hay nayi e ko nanndi hene fof en ñaamii teew eɗen mbaawi wiide kono noon ñaamirten ko heddii ko woni kono ko ɗon tan haali so taw tan layyaaji men ɗi ciftinaani en ɗeeɗoo geɗe nden kay keɓɗen e iidi men tan ko en kirti en ñaamii teewgal ɗon haali so tawi ko goonga kay faayida alaa e ɗeeɗoo geɗe fof so tawi woni layyaaji men ɗi kulol Allah yalti e majji layyaa kay wonata ina nafi en e iidi men oɗo en keɓi iidi ko so tawii o woni sababu haa en kumni aadiji meɗen o woni sababu haa en mbaɗii e dow daaɗe men yeeso Allah subhanahu wa taala en leliima en jarlitiima en maayii e yeeso Allah subhanahu wa taala en tottii haqqeeji dewal Allah en tottii haqqeeji jiyaaɓe Allah en njettii Allah tedduɗo towɗo e dow wonde o waɗi en ko en julɓe caggal mum o waɗi en kadi ko en ahmadiyankooɓe so tawii iidi men o addanii en layyaaji men ɗi ngaddanii en ɗum ɗo de en dañii iidi en dañii layyaaji enen ɓe ngannduɗaa en ngaadondirii e dow junngo imamu oɗo zamanu woni almasih almawud wal mahdi almawud en ngaadondirii e makko eɗen jogori ardinde diine e dow aduna en ngaadondirii e makko eɗen keblii e kala sahaa yarlitaare pittaali meeɗen yarlitaare jawɗeele meeɗen yarlitaare waktu men yarlitaare teddungal men kono kadi yarlitaare ɗiɓe men en ngaadondirii e makko humnude aadi fuɓondiral men aadi e makko yantude e khalifa makko tedduɗo e oɗo sahaa tawi eɗen ngondi hen e ɓerɗe gudditiiɗe ngam maldoreede e weluyo Allah tedduɗo towɗo eɗen jokka e aadi men mo ngaadondirɗen e ɗo imamaji alayhi salatu wassalam tawi koye khalifa men han so neɗɗo o waɗi ni de Allah ma weltinirmo wonde ma nannumo e ɓeen ɓe ngannduraa ko dañooɓe weluyo Allah yo Allah wattu ene maɓɓe so tawii heɓiima e ndeer meeɗen
kiiɗo wonki ndeɗo fimde so heɓima e men gollirde hono ni no ɗaɓɓirani nden de eɗen mbawi ɗaminade enen jeeɗen koye ɓen ɓe Allah weltinirta eɗen mbawi ɗaminade wonde jeeɗen koye ɓen ɓe Allah wela ngati imam Mahdi alayhi salatu wassalam o haali e ndeɗo toɓɓere omo laftina ɗum o wi e feññinde oɗo aya mo jannguɗen dow mo Allah subahanahu wa taala wi layyaji ɗi so layyama te buuli ɗi e jiiƴameje ɗe ala hen ko yettoromo haydara yettoromo tan ko kulol Allah ngol layyaji ɗi mbaɗira o sohlani tewo o sohlani ƴiƴam ɗam haydara en yettorako mo sona kulol Allah ma nden imam Mahdi ne haala e oɗo aya holko woni nafoore makko holko tagi o addira o wi so tawi julde nde e korka ka ko feeñi boowal ko so tawi wondani e laaɓande Allah to nder wondani e gonɗande Allah to nder ɓural ala hen nafoore ala hen ɗum noon hay julde juularen nde hay korkaji kooraten ɗi so taw tan woni to nder to laaɓande Allah ala toon gonɗande Allah ala toon nafoore ala hen sabu labbeɓe ɓe wiiɓe kañumen ko naatɓe e zawiyaji ne ndewa Allah ɓe eɓe mbaɗa golleji mawɗi noon eɓe mbaɗa tampireji mawɗi no feewi kono noon mbele ene yahgaɗi haa teske e ɗin golleji ɓe mbaɗata sahaaji ɓe ngolla golleji haa ceeble maɓɓe ɗe ɓuuta sabu ɓe ƴetta juuɗe maɓɓe ɓe mbaɗa ɗum e nokku gooto ɓe ngoppa ɗum ɗon haa addana ɓe ƴiƴam ɗam darto waasa dogde yaha haa ɓoye jibinana junngo ngo caɗee ɓuuta ɗum fof ko wiide ɓe mbaɗa yarlitaare ɓe ndonto tampireji keewɗi ɓe ndonto caɗeele haa heewa kono noon ndeɗo tampere rokkataaɓe annoora ndeɗo tampere rokkataaɓe kuɓindaare deejde e nder ɓernde maɓɓe sabu hoɗum eɓe ngolla golleji mawɗi e peeñji kono ɓe dañataa alliyankaagal ɓe dañataa annoora jimmodiɗo so Allah subahanahu wa taala ɗum tagi nder maɓɓe tawata ko ina boni kamɓe fof e gollude golleji moƴƴi haaɗaani nder o tawata ko ina boni nden noon eɓe mbaɗa golleji tiiɗɗi to baŋnge ɓanndu kono noon ɗin golleji ɗi jottondiraani e nder ɓerɗe maɓɓe hay huunde ko ɗum woni ko jibinani ɓe o ɗeɗo caɗeele yaani golleji maɓɓe peeñɗi ɗi ɓe mbaɗata boowal ɗi jottondiraani e ruuhu maɓɓe gonɗo nder o ɗum tagi ruuhu o woni loho ɗo ɗum tagi golleji maɓɓe mawɗi ɗi ɓe mbaɗata ɗi mbattinaani e nder ɓerɗe maɓɓe hay huunde ɗum tagi Allah tedorotoɗo haali to alqouranil karim o wi lan yanala llaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum Allah de te buuli ɗi e ƴiƴameji ɗi ala hen fof ko yettoromo tan ko kulol Allah ngol nden noon tawde ko goonga Allah subahanahu wa taala o wi o ndaarata kanko kobjal boowal ngal ala o ndaarata ko kaañeeri kaaddi heeñere wonde nder nde ko ɗum o ndaarata yaani himmi Allah kañum ko wonkimaaki e ɓernde ma nde ɗum woni ko himmi Allah kañum faandaare ko mbaɗirɗaa hunde ko ɗum Allah jogii haaju kañum nden noon e kaaɗo haala walla e ndeɗo toɓɓere ala kulli haalina namdal yaltata heen so tawii hoddiraama tebbuuli ɗi e ƴiƴameeje ɗe njettotaa ko Allah subahanahu wa taala nden hol sababu hol haaju baɗɗo feere haa eɗen layyo eeyi so tawii juulde nde kam e korka ka fof yowitii koto baŋnge wonki kañum e ɓernde namdal maa wi nden hoko addi sababu haa yimɓe ɓee ne mbaɗa golle tawi ɓen ko ɓanndu wonata ɗe wonaa ɓernde tawde Allah haajoraa tan ko ɓernde nde nden hoko addi golleeji boowal ɗi ni nden ne gasa neɗɗo o ne waawi wiide eɗen mbaawi rewirde Allah wonki tan tawi wadde jaraani eɗen mbaɗa golleeji boowal yankooji ɗi to juulde men to eɗen ndaroo eɗen duƴƴa eɗen cujja ɗum wadde jaraano nden no hokko addi kadi koorka eɗen goppa ñaamde walla yarde gila subaka haa sikiiɗo so tawii hoddiranomo tawde ko ɓernde nde tan sohlaa mbele neɗɗo waawaano jooɗaade tan irroo e nder ɓernde makko o jaɓa wonde rontaade heege nde walla tampere nde nde kanko kato jinɗo o heɓata heen walla keyɗiɗo fof ko hunde ngannduɗaa ko caɗele mbele o waawaano jooɗaa tan ɓernde nde miijo Allah jaɓana Allah tan o haaɗa ɗon tawa o gollaani golleeji boowal ɗi o woppaani ñaamde ɗe o woppaani korka ka tawi jaraani kadi tebbulɗi ne kirse ɓerɗe men ɗee tan so tawii ngal ɗo naamdal ngal heɓiima sikki alaa jaabol maggal wonata ko eey ɓeen woppuɓe huutoraade ɓanndu maɓɓe kadi e dewal Allah wonki maɓɓe ki ruuhu maɓɓe o ko rewata Allah ko kadi jaɓetaaki sabu golleeji boowal yankooji ɗi kanƴi tan ɗi keɓotaako tawi ɓanndu ndu rontaaki tampere ala ɓernde nde tan waawaa gollude tawi ɓanndu ndu kadi tampanaani ɗum sabu hono ngal ɗo dewal Allah ngal battintaa e ruuhu haydara so tawii ko neɗɗo tan jooɗi kadi e ɓernde mum wii ko noon tan rewirta Allah ɗum battintaa e ruuhu makko hay huunde kulol Allah heɓotaa ko heen maccitinanaade Allah ko ngannduɗaa kañum wonnoo faandaare tageede ɓii aadama ɗum kadi heɓotaa ko heen nden noon
geɗe boowalyankoje peñje to juulde to ɗe yaha ngarta batte ɗe no darnde nde jaggude koppi sujjoyde nde ɗen golle kañumen tagantamo yantinaare e ndeer ɓernde makko ɗen golle kañumen tagantamo kulol Allah e ndeer ɓernde makko nden noon so a yi neɗɗo dariima ko feeji ko ɗum hollata ko woni ndeer makko to o daro omo maɓɓi juuɗe makko ɗe omo juula o rukƴa o sujja ɓanndu ndu fof ene waɗa noon ɗum ɗo woni ko faanda e dewal Allah kono wonaa wonde ko ɓernde nde tan walla alaa ko ɓanndu ndu tan ma kanji fof ɗi ndendande dewal Allah ngal heɓo ɓen kadi huutortooɓe ɓanndu ɓoldu tawi ɓe ndenndinaani hen wonki yaani jomum gollal ngal kono tawi anniyaaki to anniyee to ndeer ɓernde makko walla o laɓɓinaani to ndeer ɓernde makko walla o gongaani to ndeer ɓernde makko ɓen gollooɓe ɗin golleeji boowalyankooji to baŋnge juulde yo ɓe nganndu ruuhu juulde o ɓe keɓataa ko ɗum sabu ɓe nganndaa ko ɓe kaalta ɗo ɓe keɓataa ko wiite dewal Allah gongira e gongal ɓe ngoni e waɗde ngal ko noon ne kadi so tawi ɓe layyiima walla ɓe mbaɗi yarlitaare ɓe nganndaa ko ɓe layyii e dow mum ɓe nganndaa ko ɓe jarlitii e dow muɗum so ɓe koora ɓe nganndaa ko ɓe koori e dow mum ɓe nganndaa o ko woni faandaare nde kamɓe ɓeeɗoone ko ɓe juumɓe jumre mawnde no feewi sabu Allah subahanahu wa taala rewirtaake terɗe ɓole tawi ɓernde tawaaka Allah subahanahu wa taala kadi rewirtaake fittaandu ɓoldu tawi kadi terɗe kadi tawaaka nden noon terɗe ɗe e wonkiki fof ndendata ndewa Allah subahanahu wa taala no mbiɗen ni labbeeɓe ɓe wiɓe no e zawiyaaji ne naatni ndewa Allah ɓe e oɗo baŋnge eɓe ndarono dewe Allah to baŋnge peeñji e ɓalli maɓɓe kono ko ɗon haaɗi koto boowal ngal tan Allah subahanahu wa taala noon o waɗii jotoniral hakkunde wonki kañum e ɓernde e ɓanndu Allah subahanahu wa taala waɗii jotoniral nan ɗon ɓanndu ndu ene battina e ndeer wonki e no feewi nden noon e raɓɓiɗinaade to baŋnge wonki e ɓanndu ene jotondiri no feewi kanji njaadata golle wonki ɗe ɓole nafataa golle ɓanndu ɗe ɓole nafata nden noon ko kanƴe fof njaadata gollal dewal Allah ngal waawa heɓaade goongira e goonga sabu so tawii kulol Allah heɓiima e ndeer wonki tan ɗum feeñat e ndeer ɓanndu heen so tawii tan ɓernde nde ene yaltinii wonki ki battinii e mum tan ɓanndu ndu e hoɗum yaltinta ndeke ɗe jogii jotondiral ndeke ɓernde e ɓanndu ne jogii jotondiral so ɓernde yantiniima tan ɓanndu e hoɗum yantinta ɗum dagi so tawii hoddiraama yantinaare kam e lesɗinanaade Allah subahanahu wa taala heɓiima e wonki neɗɗo tan ɗum feeñat battina e ɓanndu makko automatiquement ko noon ne kadi so tawii battingol keeringol heɓiima e ɓanndu tan wonki ki kadi heɓatee ɓanndu ndu e hormum ko wonko gollar haa battini heen tan e ko gollar ko wonki ki kadi heɓatee ko haali kaa ɗo haala koto jaridatul hakam mujallade 7 e numéro 7 jayinde yaltinoonde 28 février 1903 jibinede annabi Isa e haalaaji Mamadi alayhi salatu wassalam nden noon wonki ina battina e ndeer golle ɗe boowal e ɓanndu waɗata ɗi ɓernde ene heɓa heen nden noon ko ngonɗen e ɓattoraade Allah subahanahu wa taala hannde ko e kirte meeɗen ko haa dimbina wonkiji men ɗi kono kadi ko haa fammina en tigi tigi ko ngonɗen e hirsude ko sababu nde hoɗum gonɗen e hirsude nden noon ene jeya e jikkuuji juulɗo goongira e goonga o ardina yarlitaare makko sababu nde gollirde ñaawooje Allah subahanahu wa taala neɗɗo ko yarlittoo ko o yewta fere haa ɓernde makko nde tina ko layyoto ko yewta fere haa ɓernde makko nde tina omo jogori gollude jamirooje Allah ɗe fof nden noon aɗa sabu keblon ɓalli mon ɗi to baŋnge yarlitaare hono noon keblirton kadi ruuhuji mon ɗini ɓeydon kadi tolno kulol mon Allah subahanahu wa taala hono no imam Mahdi alayhi salatu wasalam haaliri to fandinde tolno towɗo e kulol Allah o wii kule Allah onon jahon haa ɗeɓon maayde e laawol Allah subahanahu wa taala hono no kirsirton layyaaji mon ɗi kirsiron ɗi juuɗe mon ɗi ni ko noon ne kadi kirse fittaali mooɗon ɗi e laawol Allah hono no kulol Allah kala no laakori ene famɗi paamen dewal Allah ngal kadi ko noon ussorto kala no kulol Allah famɗiri kala ko neɗɗo watta e dewe mum Allah kadi ko noon ussorto waali kaaɗo haala koto yan bool marifa hella 94 alhaasiya nden noon nde ɗo darnde nde woni hande ngetoɗen haa panndinen ɗum hono no baba Ibrahima e Ismaila e Hajara yo kisal Allah wone maɓɓe no ɓe panndiniri oɗo tolno towɗo to baŋnge yarlitaare sabu ɓe mbaɗii yarlitaare nde julɓe fof ine ndennda hannde ɗon to Makkatal Mukarrama ne ndennda baŋngeeji fof e aduna heen ngam siftorde nden yarlitaare nde ɓe mbanno hanki e leyɗeele ɗe ceeftuɗe e aduna o kala to ɓe ngoni ɓe nguurtina nden yarlitaare hankinde baba Ibrahima e Ismaila e Hajara mbanno nden noon alaa fof koreeji e juulɓe ɓe hannde e kala leñol e kala duuɓi woppuɓe ngantu
jogiiɓe ngantu mo ene heeda ɓe e haade haɓe ɓeyda tolnooji maɓɓe to baŋnge kulol Allah jogiiɓe ngantu mo ene heeda ɓe kadi e ardinde yarlitaare hono nde Baba Ibrahima e Ismaïla e Hajara njarlitno hay julɗo goto alaa on ngantu sabu gorko no jogii laawol waawde rokkirde yeru laabtuɗo ñemtina ɓeeɗo yarlitinooɓe hanki nden noon so neɗɗo waɗii yarlitaare en njii on neɗɗo gorko o baɗɗo yarlitaare en njii debbo o baɗɗo yarlitaare en njii cukalel ngel hoore mum waɗi yarlitaare gorko o ko Baba Ibrahima debbo o ko nen Hajara ɓiɗɗo o ko Nabiyullahi Ismaïla kamɓe fof ɓe mbaɗii yarlitaare paamen noon ƴettude laɓi hirsa ene ɓuri famɗude to baŋnge yarlitaare hono no debbo o yaari Makkatal Mukarrama o yehi nokku mo ngannduɗaa ndiyam alaa toon ñaamde alaa hay huunde alaa so wona ndemu kadi alaa toon remru alaa toon gese ngalaa goɗɗum alaa so wonaa tan batayel makko tamaro ngel o jogino hudusur makko ndiyam ndu o yooɓino est ce que wonaa ngal ɗo geɗal ɓuri muusde e ƴettude laɓi hirsa huunde wootere tan gasa ɗon laawol ngol debbo ne wonde ɓinngel mum keccel jaɓa yaade ladde tuula eela ɗo gese ngalaa ndiyam alaa haydara alaa so wonaa batayel tamaro kañum e hudusur ndiyam yaha jaɓa wuurde ɗum wuura kono e ɓural Allah subahanahu wa taala oɗo debbo omo yiɗi ɓii ko ɓuri ko yiɗi hoore makko kono o fenniti waɗde yarlitaare ngam yananeede mo Allah subahanahu wa taala ngam wakkilaade mo hoolaade mo Allah subahanahu wa taala yeebotaa ko jogdi yarlitiiɓe e laawol Allah oɗo debbo ko ɗum waɗi ɗum omo jogii nde ɗo yananeede omo jogii nde ɗo wakkilaare e Allah subahanahu wa taala ɗum tagi omo anndi Allah yeebotaa ko yarlitaare yarlitiiɓe e laawol makko ɗum tagi o waɗi ɗeɗo yarlitaare kono wonaa o yiɗaa ɓii ko de o yiɗimo ko ɓuri ko yiɗi hoore makko kono felliti waɗde ɗeɗo yarlitaare ngam anndude mo Allah yeebotaa ko yarlitaare ɗum tagi Allah subahanahu wa taala weltinir ɗum kono nde kadi Hajara en anndi ɗum tagi o wii joom sudu joom galle makko o woni Baba Ibrahima alayhi salam so tawii ngoppirtaa min ɗo ko sabu Allah min ngoƴaaka kono aɗa waawi ma artoy tawa min ɗo sabu Allah yeebotaa ko min inchallahu taala so taw tan ko sabu Allah ngoppirɗaa min ɗo ko e laawol Allah yeebotaa ko min deke Allah yeebotaa ko gonɗo e laawol Allah yeebotaa ko baɗiroowo Allah subahanahu wa taala nde noon yarlitaare e laawol Allah tawɗo ɗum majjataa abadan jarlitiiɗo o dañat mbelwettooji makko gimmoɗi to Allah subahanahu wa taala kono kadi Allah subahanahu wa taala weluye mum ma moftuma kanko on neɗɗo kulɗo Allah baɗɗo yarlitaare ɓe jiiɗiɗo nemaaji kono kadi ujunnaaje waliyaaɓe Allah jiiɗi nemaaji ujunnaaje yimɓe jiiɗi nemaaji yarlitnooɓe laawol Allah nemiri ɗumen weltaare makko nden noon kala mo yarlitii e laawol Allah ko daña weluye Allah towɗo kono kadi denndaangal sunnuuji makko denndaangal muusallaaji makko fof ma Allah wostitana mo ɗum wattanamo ɗum weltaare Allah welaama oɗo debbo ɗum tagi debbo o welaa e yarlitaare fittaandu ɗum kañum e ɓiyum ngam dañde weluye Allah subahanahu wa taala ɗum tagi Allah teɗmiri mo nden makko yarlitaare nde o wanno Allah wuurtini nde ɗo yarlitaare nde o wanno haa yawmal qiyamati nde wuuri e nde golle kono ɗum fof e waade noon Allah waɗi e ɓesngu makko kanko oɗo nen Hajara annabi mawɗo mo ngannduɗaa laaɓal mum ene sembini haa fuɗɗi dental julɓe ɓe ngannduɗaa gooto e maɓɓe kala debbo maɓɓe gorko maɓɓe suka maɓɓe mawɗo maɓɓe gooto fof yettiima to ɓurnoo towde e tolnooji kulol Allah waɗi yarlitaare mawnde nde ngannduɗaa ne satti heɓde baaɗo noon hannde e ndeer oɗo aduna sabu koye geñgol makko kanko nene Hajara annabi men Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yalti oɗo annabi eɗen nganndi ko Allah rokki mo oɗo annabi nde ari eɗen nganndi dental ngal o heɓli ngal eɗen nganndi yarlitaare nde waɗi yarlitaare nde ngannduɗaa heɓde hono mum weeɓaani hannde e oɗo aduna kono fof ko joɓɓinde Allah yoɓi oɗo debbo sababu nde yarlitaare nde o wanno e laawol Allah nden noon khalifa ene haala o wi inchallahu taala caggal oɗo makko khutba o wima o eto e ñalawmaaji garooji haalde ngurdam sahaabaɓe tawnooɓe wolde badiri ngam haalde geɗe jowitiiɗe e maɓɓe ko faati e rewɓe haa e sukaaɓe tolnooji mawɗi ɗi ɓe mbanno e yarlitaare maɓɓe eɗen nganndi ɗumunnaaji fof ko heen tan o woni omo haala ngurdam sahaabaɓe omo ƴeewa geɗe battinde gonɗe e ndeer ngurdam sahaabaɓe ngam haa mbaawen ñemtinde ɓeen sahaabaɓe ngati tolno yarlitaare maɓɓe kamɓe e yeruuji darajuuji ɗi Allah totti ɓe ene toowi to kulol Allah ene haani zaati winndire ndiyam kaŋŋe kono kadi golleeji maɓɓe ko ñeefnirgal moƴƴal wonande men hono no nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam yamiriri en ni nden noon tawde en gonɗini imam Mahdi enen alayhi salatu wasalam e oɗo zaman ene waɗɗi en kasben koye meɗen ene waɗɗi en miijoɗen
mbele en getima kaddi bawɗe men e faggitade moƴƴere walla ala walla enen kam en gonɗin tan kaɗɗen ɗon kono en getaki kaddi bawɗe men gollude ko moƴƴi e woppude ko ɓuri caggal ɗum mbele tolno moƴƴereji meɗen ene wadde e tolno moƴƴereji ɓeeɗo sahabaɓe walla bon ko ɓuri famdude fof mbele en getima yettade tolno mo ganduɗa sahabaɓe kenno mbele en getima madama en gonɗini imam mahdi alayhi salatu wasalam eɗen noddino wonde ko enen goni dental sakkitiɓe sahabaɓe goni dental adiɓe enen goni dental sakkitiɓe kono so tawi eɗen nodditi ɗum alay saago kollen yeru laaɓtuɗo kollen yeru jooɗɗo jaaduɗo e wonde ko enen goni dental sakkitiɓe mbayen no moƴƴi mbayen no feewi kaalen ko moƴƴi kaalen ko feewi cifroɗen kadi no feewi e ɓural Allah tedduɗo tawɗo na toon fedde e meɗen ene geto kaddi bawɗe munen wadde koye munen hono ni etade ha taga oɗo sifa e nder koye munen etade ha taga sifa gollirde ñawoje Allah subahanahu wa taala e waade no moƴƴi e nadde laabi kulol Allah kono kadi e ɓurnude diine e dow aduna na emen waade noon na emen eftoɓe e ɗum na emen dariɓe e nder darde nde tinni kaaɓe tinnare mumen so gollirde hono noon kono noon o ñaare e aduna na toon fedde e meɗen kadi aussi kamɓe fof e aadodireede ɓe jogoni ɓurnude diine e dow aduna kono haa jooni ɓe ŋabbaani to sifa e kulol Allah ɗaɓɓangol ngol haa jooni ɓe naataani e laawol kulol Allah e sifa goongira e goonga nden noon holon sifa goongira e goonga woni cohlaaɗo yo en naat ƴetten jaamnoɗen seeɗa e ndeer haala imam mahdi alayhi salatu wasalam hay soko gootel walla ɗiɗi e oɗo sifa e tolno muɗum omo haala kanko imam mahdi alayhi salatu wasalam o wi no waɗɗi neɗɗo o e aynude laabi kulol Allah no feewi neɗɗo ne foti wadde yeeso mum e kala sahaa geɗe gaddooje kulol Allah ɗum tagi o wi e aynugol mo noon ɗin laabi gaddooje kulol Allah ko heen kisal mon woni ko heen kisal kadi soomi so neɗɗo aynaani ɗen geɗe ɗe ngannduɗaa ko kacciniiɗe walla ko tokoose omo wiya wonde ko geɗe tokoose ko ɗen nawatamo haw wattoya wadde geɗe mawɗe ɗe neɗɗo ina waɗa geɗon tokoson o waɗa ko o jagga kon tokoson kono ko kankon ɗowatamo haw wattoya wadde bakkatuuji mawɗi yaha haa wuɗɗinamo diine kis alay sago mbaɗon e jeese mooɗon yettaade to ɓuri towde e tolnooji kulol Allah subahanahu wa taala ɗum tagi pour yettoyaade toon ɓuri heɓde oɗo haaju e ndeɗo faandaare alay sago ngay noon tekkoɗon laabi gaddooji kulol Allah kanji fof e famɗude kaɗo haala kadi koye jarridul hakam itta ɗum tagi haaju tiiɗɗo nan toon e waawde tinnude ɗeɗo geɗe so heɓde kulol Allah haala imam mahdi kane laaɓi no feewi nden noon so tawii en ngaamtiniima so tawii en kimmiraani ɗeɗo geɗe jolii e ɓerɗe men wonde juume men ko juumon tokoson alaa no mbayi ngannden de alaa huunde nde kaanɗen hulande haa yettii ndeɗo huunde alaa huunde nde kaanɗen haɓaade haa yettii so tawii en njehii haa en mbaɗii geɗe men ko tokoose mbatten kon ko mbakkato en tokoso ɗeɗo geɗe ɗo ko ɗen mawnata ko ɗeɗo geɗe ɓeydoto ko kañƴe njahaa ɗe ngonta bakkatuuji mawɗi ɗi ngannduɗaa hay goto anndaa to ɗi njaaboyte natooɗe yimɓe ɓee eɓe jeeboo julde wootere masalan e ndeer julɗe ɓe ɓuri julde e ñalawma hee yo gay maɓɓe mbiya minen miɗen juula julɗeɗe ɗe fof kono noon sahaaji julde wootere ne faatoromi yo ɓe nganndu woppude ɓe julde wootere sahaaji ko ɗum yahata haa waasna ɓe julɗeɗe keddiɗɗe gal ngati moddude e ngeɗon ko neɗɗo wiyata ko tokoson kon ko kon nawatamo haa ngoƴƴina joomum diine o haa laaɓa tawi o tine nden noon so tawi eɗen jiɗi haɓoɓinde aadi men ɓurnude diine dow aduna gongira e goonga alay sago ndannden koye men e kala geɗe tokoose ɗe ngannduɗaa ko geɗe jasɗe ɗe moƴƴaani ɗum tagi imam mahdi alayhi salatu wasalam o haali kulol Allah o wii facciroo jamirooje kam e kaɗe e ñaawooje Allah fof ene haalaa e ndeer alqur'an karim haa laaɓi gila arwande haa sakket jamirooje Allah e kaɗe mum e ñaawooje makko fof kaalaama e alqur'ana taw ko ene faccira haa laaɓi ɗum tagi neɗɗo fof ene foti daraade waɗa ko foti waɗeede ko woɗɗi fof ko foti woɗɗiteede ko Allah subahanahu wa taala haali heen e ndeer alqur'an karim temedde cate ko faate e jamirooje makko ceertuɗe nden noon mo haala o wii mboɗo haala e raɓɓinaade Allah subahanahu wa taala dagnaani bonande e ndiɗo leydi hay sahaa gooto alaa fof ɗo Allah dagni bonande yo waɗe e ndiɗo leydi Allah tak ko tagoore nde o waawaa muuyde yo yimɓe ɓe njaa bonande kadi e ndiɗo leydi Allah subahanahu wa taala yiɗi ko ngootan faagu yo heɓe e oɗo aduna nden noon so neɗɗo lorii musidɗo makko tawi aldaa e goonga walla o fenii walla o jamfiima yo anndu kanko de ko gaño ngootan faagu ko contre ngootan faagu pour yimɓe ngona gootum kanko kam o yaadaani heen
so ɗiɗo miijoji bonɗi noon gittaaka e nder ɓerɗe gootan faagu waawataa ko heɓaade gongre e gonga gootan faagu waawaa heɓaade ndege omo haala kanko imamadi alayhi salatu wasalam o wii neɗɗo woɗɗitoo kala leñol e bonande kañum de woni kulol Allah wonaa mawngel mum wonaa tokkude fof o woɗɗitto omo haala o wii ɗiɗo ngoni geɗe cewɗe ɗe ngannduɗaa ko gaddooje kulol Allah neɗɗo fof noon gonɗo gaño ngootan faagu hoɗum loroowo musidɗo mum ko aldaa e goonga penoo walla jampotooɗo o de waawaa heɓde kulol Allah e ndeer ɓernde makko nden noon paamen kaaɗo haala walla e oɗo nokku walla e nde ɗo darorde ko huunde fonde teskeede kono kadi ko huunde soomde kulol Allah no feewi ko huunde hulɓiniinde no feewi so tawii neɗɗo ne lora musidɗo makko ko gaño ngootan faagu so gooto men ko jampotooɗo ko gaño ngootan faagu so tawii miijooji ɗi ko bonɗi ene keɓoo e ndeer ɓernde makko yo anndu kanko de omo woɗɗi kulol Allah no feewi nden noon ene hulɓini no feewi alaa sago ngerɗen kaaddi baawɗe men ngam woɗɗitaade ɗiɗo leƴƴi kala e miijooji e on sahaa eɗen mbaawi darnude ngootan faagu e on sahaa tan so en darnii ngootan faagu mbaawɗen humnude aadiiji ɗi ngaadondirɗen e imamadi alayhi salatu wasalam eɗen ñaago Allah tawɗo yo hawridine e ngol ɗon laawol so naatde e laabi kulol Allah gongre e goonga yo Allah newnan en iidi men taaske oɗo taw o newnana en heen faamde ko woni iidi taaske gongre e goonga o newnana en heɓtude haqiiqa ko woni ko layyaaji ɗi walla yarditaare heɓateen e ndeer dunde taaske yo Allah hawridin en e laɓɓinde pittaali men e kala tuundi yo Allah hawridin en e laɓɓinde pittaali men e kala ayiba mbele dañen weluye Allah tawɗo tawi eɗen kefti kadi ko ɓuri fewde ko ɓuri mawnude e laabi kulol Allah jeeɗen e ɓernde Allah subahanahu wa taala weltiniri e kala sahaa alay sago ciftoron hannde e duwowuuji men so tawi eɗen duwo oɗo ñalawma ɗiidi mbaɗaaɗo barke ɓen ɓe ngannduɗaa jabitinooma pittaali mumen sabu ngal ɗo dental yo Allah ɓamtu darajuuji maɓɓe amin kono kadi yo Allah hawridin ɓesnguuji maɓɓe e waawde jaggiraade e dental imam madi alayhi salatu wasalam e kala sahaa yo Allah jaabo dowuuji sahodinɓe ɓe ngannduɗaa ko ardinɓe yarlitaare e haqqeeji munen e haqqe ɓiɓɓe munen e haqqe e ɓesnguuji munen garoyeeji kala nduwoɗon kadi yo Allah ɓamtu darajuuji ɓen noddooɓe adinooɓe yawtuɓe ɓe ngannduɗaa mbaɗii yarlitaare mawnde ɗanniima e leyɗeele goɗɗude nawaani hay huunde njehi keɓi toon caɗeele kono alaa ko nawno ɗumen so wonaa yettinde noddaandu l'islam e ɓeen yimɓe ɓe ngannduɗaa ko yoolinooɓe e majjereeji eɗen ñaagonooɓe Allah subahanahu wa taala yo Allah yoɓe moƴere kono kadi eɗen duwo yo Allah tabirin ɓesmuuji ɓeen noddooɓe e laawol Allah e kaaniraaɓe maɓɓe aroyooɓe yo Allah tabirin ɓe e limanaagal yo Allah tabirin ɓe e yenaneede goodal Allah yo Allah tabirin ɓe e laaɓande Allah kono kadi yo Allah tabirin ɓe e humnude aadi e kala sahaa ko noon ne kadi ciftoron e dowuuji mon hannde so tawii eɗen duwo ɓen ɓe ngannduɗaa mbaɗii yarlitaare e oɗo sahaa zaati eɓe jettina noddaandu l'islam ndu eɓe ligganoo l'islam eɓe tabiti e koye maɓɓe eɓe laɓɓini koye maɓɓe kadi e denndaangal tuundi fittaandu nduwoɗe yo Allah subahanahu wa taala jaɓana ɓe yarlitaare maɓɓe jaɓana ɓe layyaaji maɓɓe yo Allah jaɓana en kala kono kadi nduwono ɗon ɓen dahaaɓe e laawol Allah yo Allah hoɓɓiɓɓe e ndaagu maɓɓe ko yaawi kono kadi nduwono ɗon ɓen ɓe ngannduɗaa ɓe ceeraani haa hannde ɓe mbaɗa yarlitaare kono kadi eɓe daña caɗeele mawɗe toon to Pakistan yo Allah yurmoɓe yo Allah dannduɓe yo Allah heɓɓitoɓe e tooñange nge ɓe ngoni e tooñaade kono kadi nduwoɗe yo Allah suur en nduwoɗen yo Allah yurmo en e kala sahaa nduwoɗen yo Allah ɓeyden en kala o ɓeyden limanaagal o ɓeyden yenaneede nduwoɗen e kala sahaa yo Allah hollu en yaarugol yeeso dental jama'atu islamil ahmadiya ngal ngannduɗaa ko kañum woni l'islam gongre goonga ko ɓuri ko ɓenni ko nden noon hannde eɗen mooɓondiri ngam weltoraade iidi gongre goonga so tawii Allah waɗanii en ɗum ko ndeen nde woni nde mbaawɗen waɗde iidi men gongre goonga kebbinee dowuuji ɗiɗo tinnoɗe mbele ɓeydon limanaagal mon ngetoɗe kaaddi baawɗe mon so tawii ko waawde toppitaade musidɓe mooɗon kala ɓe ngonnduɗon mbaɗee kaaddi baawɗe mon e toppitaade ɓe ko ɗum ɗo de woni darsu ko ɗum ɗo woni windande nde iidi taaske ari jannginde en eɗen ñaago Allah subahanahu wa taala yo Allah hawridin aduna o kala e waawde faamde ɗum kono kadi e waawde gollude wonde ko ndeɗo windande woni ko iidi taaske ari jannginde caggal ɗum kanko hadrat khalifatul masih ayadahullahu taala binasrihil asisi o ñaagi caggal hutba ɗiɗe ɓijo yimɓe mbaɗa duwaw ndela Allah waɗan ɗumen ko duwiɗo ko Allah jaabo ndeno enen kadi caggal hutba ɗiɗe ɓijo mbaɗen duwaw so ñaagaade Allah yo Allah jaabo ko duwaɗo ko yo Allah newnan men kadi no nduwori ɗen hono no tindiri en ɗo no ko jogorɗen duwade alhamdulillah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر